so ya senia ewia prompto braka seboyi yede eba somo na ensamodo a yede eba no nini animu no ebi ni se akwanhia bi asi ewo wenchi so ben so kwan so nam so ama nipa baako ahwere ne nkwa foforo pii ene prepra Ghana ban ayese anka wonu mu a South Africa wode omo ba di manimu ye nka na kura na ehya ase no watu sa abre na aseda abejoko ya womo na ye nhwemodi afa branch France Charles Amisa ya wo fremu ya ewo mayimu no womo adiaba womo se womo hyehye no ne namra kwanso saranso ena ensemkro no emu abusua womo de hye ene Charles Amisa no womo de ayeresabia miensa womo din pieye ewo report no akopie mu ewo mra nanimu a womo ge 20 million Ghana cedis Sabre brasero jafo no wa setena so entisese honorable MP for SOMPA na so ayese pa na womo se nsem ogu omo apono so no womo kodi Easter bae so womo gu akire wa na public accounts committee ayo omo de ensem gu akire na womo bo honkomo MPP Amanyoko no Director of Communications Sierra Richard Hiagba atwose ye ne nwanwa sabapem na Ghana mampanyi ye Rojon Dramani Mahama ne yekoso o memfa NPP achechaachire no wonkasa mfa ho ensem ya eho no owura fifi kwete ya wo ye kyerofo ema NDC Amanyoko na kasase omampani John Dramani Mahama nye nipa bi a oka obi kasaboa ehye ne yem ano na manfo ase enye sa anka abronye nka womo chi no na abronye nya be 100,000 Ghana cedis Abodo Jasa GN Savings and Loans Company Limited ya afempimi ni dunkono 2019 ya jin womu tumi die free womu nsemo no afede court of appeal asada ne chiama womu adwumayefo a womu di womu dwuma e wo keteke atenaye womu de atu dwase bosome beye duba ko ne akire nie womu di kan ye hu demonstration bepema ne sika no womu san kan aban enye bibie womu se yade bia ba ye friend hunter virus wono a wonkita ayi sabofo a odenam krom nanso wacheche nkurofo pa eno anano kra manfo se nkura kra de biba womo se Ghana fo munya asem bosudie tire no na bibire nkuranya de bia si ha pani no yebego no honkomo ye fre wono mu a yebeko Nigeria memu ne honso so ensema wodo bia hyase ebobo ba no yabo munche mu wan ensema wodo pii ena sonfo basa yatena sia yede eba besom AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten ene medin menimenu abema OBREMPONG na kwaku ampoma wadoma kuma chiame enemy ena ye nyina ye Esquire AGYEIWAA ASARE afeyi ensamono enchiremu ankasa enie arahosamu agensa asoso enese kan kwanhia bi asi ewo wenchi subinso kwan no eso enro anajo beye nonson abapa ho sima edu ya eye Opel taxi ahodo beye mienu ene de kobo ani na registration number esen baako GT9533-W na efriwenchi ya eba besia ko amponsa krom shenkani ne nko na ete saa ehyen no emu ena de toso mienu no nso eno nso na passengers ahodo bi nso egusa taxi no emu enti wo de bebo mu saa no ena enam so ma akwanhia no esiye ye kasai ehyen na etoso mienu eye taxi no eno no registration number ne ye 9375-S ya edin a ebeto dwa ene se Mahmoud Mahama wono eka enkrofo a na womote saa taxi no emu ono ne nan sei abuse pen ene womo bia aka ho so womo prepra pa enti ye kase yasasa womo nyina kopie mu ewo Methodist Hospital ya eno no ewo wenchi ya doctor for ehye se womo pomden ho nsam no ebetimi akona akokogina yie na womo kire mu ese na motokin bike bi so kura na monchen baabi ya no kura befra akwanhia no na nipa baako a na wogina ho wabra saare kosemi esi ye no wo kyerɛkyerɛ ne nsɛmu de kyerɛ SOMPA kase na sei ene wo kan no
near bank, that time is good pressure when you do. But never taking this kind of also to and but only the right to the idea. Say that when obey your after you some of the people to or the just of the people. Most of the speed done in the Eni ekutie sesie yi eye dansini baako ya na nani etua kwanhie ya esiye ewo wenchi ekọ amponsa krom kwantempon no eso na wode ne nsam ato dwa no yamane boni akwasipoku na de weyi efri wenchi eba ya yenso yade ne akire e de amatifo afi ya to akase no so afri nsam foforo mu eba ye Ghana fo bebre keka bi ani yebuza so odi hasam na mso so yankrofo ya omumu hwi ya omugu Ghana bebre mase ehwe South Africa ya womu a eya sa enyambransam no ho kra na akwadwofo nko a womu mpa adwuma womu no makwa ese kono ngoka ya womu nsoa wobi nsoa nso so a na akwa masem kase pai womu a chichiri bebre mu amaman adehye wo ho eburu womu sa adentia womu joma adwuma mu nso ho na monya na adwuma ho na be ya mamonya sika eto nso womu sa atua ade mama ban no kra de ka ho eno na baaye Ghana ye se ne manfo ye wo ho wompa asem bia sanka kane mampane jeje Rollins na teso kana no a alatafo ya so amoye o man Ghana bi o ka kire o mama one 2 one last one so mo reye pa no manfo mo sanka na de hye bia wono a e ba be fa ne nkrofo de o maba no nti mampane mahama ya so wono ba kwa fa ne nkrofo e de every South Africa ho de aba ye na no kra ba ko am de ne ba ya ye nua Ibrahim Mahama apa adwuma ma no agya ma na wa ya ambassador yi wo mo kofo maba ne ya na nka flight ne ba betuo na minim na nko mo de flight number 106.5 na eba o eno aba ne se enana nko mo ba no wo mo ntwentwen so kakransa nipa ba se aha wotwe ya nka aba ne de wo mo ba no aba se mrasem bi ne nkratasem bi a wo so wo mo ye no ni nyina NCP eno nti wo mo nto ambo kakra na ba ye ene yebusa se na Ghana High Commission ya wa Pretoria na wo mo nya ready na wo mama manfo force op na mso da bi nyese bi wo mo force op kra na emom wo mo peso wo mo ye bibia na kwanso na fei wo mo de wo mbeba beduro bewie no na nya afe na ye na afe na na me pepa bi ka ha na me passport kra ya stamp mu na visa no kra ye something which is there no chine hodwo no ka se bia obesa akokora mpo no a watibenya asomdwe fan e de akwa na nkrata sem nyina bedi mu eno eniti na aban eye ne sa na bio bi kura mpo anu obi wo pepa bi se wo free South Africa kra beduru Ghana obesa kra na ni atem wo bia Libya anase bia ne mpota mo ba bi kura ka ho a se ne be ya na nkrata sem bedi mu ne ne manyina be kwototen e de ma nipa no enu nti enu ne yesa enu nti si wo bi gina baabi aka se aban ne kura se wa mo an ho nya ne sa ho wo ya bo ho ya bibia awie na bio se ne be ya aban ne nso di wo ba beduru no wo be huru sampa watimi akeka ne manyina abomu kama ena ode ma babeduru no enu nti na ma ne tu sa na mo no enu nti ye nche enimanimu ye wo mbeba na emom se bia wo de hia bi wom na e ba ye awreho aba wo bo sojetre ye ne ese ne nkrofo ya ye be hu anu makom ho da bi wo mo ho bambon so de aba na ebo mo ho ban pa wei efri aso ya ehwe Ghana ne ama no ne ntam nkomodie enunyamfo Samuel Okudje to abla kwada no enu wo mo ne Ghana High Commission ya wa Pretoria South Africa ka bo mu a wo mo de sam komoyi e de abre yen Yesofia siena we hosam bi asi ewo maimu ne nyina no aya branche baako a wose so amojamono kora ne din ene Charles Emisa ya woni promise de for ene yatuma na na we hosam no anyina no ayese abranche yi wodi ne dwuma ya kyese wapon a wokofie ene se wo hyen bi ana hyen bi ekobon ya wi akire wo moma no so de kwa yarsabia ba samiensa ewo nkramantamu a ne nyina no nyade a wonya yahwe ewo honom ya wode enam so achi na no wonsie to asam ba na enam ne ya enna ho mechesam sane ne setienti no wo mafo dodo no wahyase se wo motage Ministry of Health se wo ntu ho na mo sanse ya se ka bebo wo bimpo frimuo na nipa ne yede ba kopia yarsabia nurse fo ne doctors wo bia be yinani wo abra eye nipa nkwa enna ehwere no de ne se eho ahomeche pa nam so ama abadwokuo no mechre Ministry of Health wo mo pa abadwokuo bia na wo ma hyase eye mu nhwemu Professor Ajima Bedu Akosa wo no na yetichene ne ya abadwokuo no wota no
no wo mo de wo mu hwehwemu aba be pie dada ya emu asem de ya ba wo mane ya dada na nsancha mo ye wono se ehon nsensam ahyase ya epiepie ebi mo kire mo se enipa ahodo bi ya na won mo ayaresabia miensa wo mo din epie dwa ahyase no na nka ne kwansa nka komiti no kura de wo mo din eba beto dwa anesefo bi no mo ne doctors bi no mo a na wo senka wo mo je sa branch yi nkwa no ya ye de wo mo din ba nkrata ne mu no entwa yie ekoba no sa kura no obi kwa kwaje ayarehwa ye beka se nipa so masia na so obenche de won tenani fa hwani panti no na ama ne dwumadi a wodie no eya bo no ebiem won mo kire se kwan ya wo fa so kura mo ye mu hwehwemu no eno so ansa dan CPNC chanene Professor Ajimambedu akosan ya wono ye tetene ni de ma bedwaku a Ghana so ye hwe ya pom de mu nsan so pa oye sa branch ya Francis Charles Amisa ni wo no wo mo nyam hwehwemu no wapanye pa no nsamtwafo akasa e kire se wo mo dwumadi no ne nam ne kwa so na asoye ne mmara wode ma wo mo ne hyehyeye a wode ma wo mo no eno so na wo mo di pepepe sanse no mbeso mu ade kode apotia eku sa branch no de to so mienu na wo mo pese wo mo gidi se aso eyaya sabia me ensa no na nka ye do ne ko ntamu a enka obenya nkwa anase na ne nkwa ne firi ne nsa dada ene ye de kwa kwahye sa ya sabia me ensa enti ne kwa so bia bo won so bo ba bia na nipa na wo firi mu no wono so ye ka na busua so ahwera de pa. You're a doctor, you are registered with the Medical and Dental Council, you have achieved a certain minimum level of competency. So in terms of whatever it was that could have been done, we know you know, and therefore why did you not do it? In any case, this is a public interest and public accountability issue. And as far as that is concerned, confidentiality even gets waived off. I mean, ideally, all these doctors are supposed to even have name tags. So if you are properly apparelled with your name tag, is that not public? Again, one of the things that we said was that even the ambulance handing over patients, there's no mechanism, no protocol. And we said there must be a form brought the patient, take patient over. And you don't even see the patient. And for us, that was the cardinal thing. I was aware of near committee ya bejokuo metre asoya one show meya pomdi mun sam so power ye na odi one money mu Professor Ajimambedu akosa Yeda soa ewo Charles Emisa nensem emu na medical doctor ye osan ye nuaba edema abrantie ya we free mu Dr. Matilda Emisa ene yeda sore ya wabo amane se abusua no wo masiginaye se wo mo de ayaresabia miensa ya yebo wo mu din ewo medical report no emu no yede wo mu kwa kopie mu ewo mra no anim enti Ghana Police Hospital Greater Accra Regional Hospital ye friend Ridge ena Kolebu Teaching Hospital sa ayaresabia miensa ni yesi wo mu no siu na yesi wo mu no sika abusua ese wo mo hwehwe sempatasika eye 20 million Ghana cedis ni enti a wokasa ene se ebra Charles Emisa efri mu ya no womu ehunu se womu nua berema no kwa adwuma no wantimi amafie womu kra de asase no womu ante se ebia ye hit and run bi na asie enti nafu amiensa chi a womu nti womu nua berema no kan ye frɛ ye hwehwɛ no obi ase wohu no ene womu call lodge complain e wonima police station se womu nua berema no ayera enti complain na womu de call ho no womu wo ho no ma ne nan so en womu nya call every nima police station say Kolebufo reach out akire womo ese accident victim bi ewo womo akache enti nkebe ya womo mo beye sa complain no ana report no se womo de hye no ayira no womo mfre womo no womo mbo mama ne mo womo mra yaresabia ho mehwese ebia na akwakoye womo de hye no ena abusua no sore ya kyese womo de womo ekukunu womo kaka opie mu ewo Kolebu Teaching Hospital ho womo ko emukurabia ho no womo ko ya kyese ne no kurese womo nua be ma cha asemisa no wono ena eda ho no mu a won kan te asefo asase so ho biem na wo se ade ba ko a na ye ya ne se wo mo ko mortuary ho no mu no wo mo ko en wo mo ko hu se Charles Emisa no ne body no eda cold room na chi ho che se nya fridge mu no ankasa sabi nipa firi mu a de ne kohye no enye ho no wo da nim ho no mu ba bi kura ya sabi awie wudidi afa che yen ne nipa dua no kura no ya pro ne sa ya mwa ba bi kura ne nam ne namu ni ade no se a enti ene wo mu nua ba mai pa na namu da ho no mu a che se ya areho enti wo mu kire mu se wo yi se e wo mu se ne nua na firi mu de a enya ade a wo mbesa hu ne bi nanso se report na ba monte a ya bo amane ya hwehwe mu no kire se eye medical negligence ne nam so ama wo mu nua ba ma no ahwere ne nkwane de
esese wo mutimi ehye na baby amra ne da no wo mo de to enu nti no wo mo de asem na kopie mu e wo court se wo mo gye mpatasika uye no so firi ho na no ya wo mo kwakoye ayie no enam se amu no sebe na ya pro ansana wo mo ekohu ye de kwhye amukura bia ho no nti no sebe wo mantimi an ne da ne nua be ma ne kura wo mpam anto abonten ama nkrofo a metwa nhia ho ansu no su papa enti ne nyina ya ade bia ede atete o haw ene nsunsuaso bone yawdie abre abusua no enti no wo mo hwe nim se anya bi kura 20 million Ghana cedis ne de court no ebetimi aka bi de amom no wo magye sempatasika na eno nso ayense na hode ede ama ayarsabia hodo no aka ne se sebe adwuma ye de aso mo nsase wo mo nye no wo mo nhwe no wo mo nye ne sa na sa de we na ato cha asemisa se de be ya ye kwa anim no yensanti bibia ete se biem eno na papa ne ka se eno sa no wi a na de asi dan na wa ye sandboard na wa twere anim se kwase binti eno ye obi asem ye to aka se eno so akombra che beje fe sansa se me ba ye bra se beje mkrampom discuss kakra na we na wo mo ko break ba ye amanfo obusa se na se na no kra wo maka se 21st ena won be ba na wan ya ba na no pro ncheche kudie wono na mra che beje mu ho no e wono odi ne dwuma ye ne bibia wo ho ye musa se wo mo se bill wo mo de kwanya bill ketwa energy fo de wo ho security fo de wo ho ena atemu justice de wo ho atantrene ena ho nkomo bebre ena private member bills abegu ho no e chenkure ye ka parliament brofo a yeah ena I think the eyes have it no ni nyina I think nko ane de pass bill no nanso ya wo mo age so ye no na pon chicheku mu won na gina ho ma sompa constituency won na ya no wo ho na ma hai Middle so Obrempong. Na mrase badwa mo boko. Adum ya hwe bia nti boko. Mo nya ya tie ne se na speaker fra ya sa mo mra no mo nyina ma kodru na roll call no na etesen e na business wa paso. Middle so Obrempong. Enne na eye chame hene ato mama se de fie era aba kids money papi. Edin kata beto monten so eyi mashibedafo se oyoma sutre se ne yawade yi eye busumi ni de to so ye dlonu ba ko omumra mi pimo mashibedasi na omunhwe na omunfi omudwumedi e to so yi aspect na eno mu ena enopei ebro na edaso eye nondu nso prefer kin sanka anye bia de nondu mpa mu die na anka setting etini efiasie nanso nyina terbo no enya ade a make say yetinya sate eye setting nemu sene ehon population asie no enche ye ba be si asie sanse imashebe fie no esei ana mashebe fone biso aba a o maba bedu eye chamber ha no sei ebio ena no pay no wochi na shebe fie no eye ne fa eto enkra ene sentofo di won komo no eye se on be yen sentofo shemu ha omo ene eye two leaders a ewo mashebe fie mu an sei no omo ni omo ene sentofo di komo ahwe enhyehyeye a eye this second session ni kwan on do so be do mutu ni amadodo san ana wo mo to so a on ba be kasa de ton emu ne ewe hi ena ehu be nya to chi asoafo e mo be de timo na hye de fi ha ni sei ana emu nso ene ne ewe hi ana ehu ni ha so se aban no aso esfate ena ebio de pen pa na dom kuma dom kase anobai fo na na so mo do ma no nso no enkomo mo de beto eye speaker eso enim but unfortunately in my shebe just see in central phone share mo na no pen na wo se ba so no enya ade a itini e ba so memu omo de ase nyame adoma wo chena anokwa no wo twe na branches ni nyina eye ade e betini akose ika se de na shebe just see mo ni se boko jumedie no anase yemfi yenjumedie ase ewo eye fidie mo ni se na yankai ye hu se na shebe de siensu gidi na so bi eye public account committee fact no ewo ada nti eno nso eya de bia misusu se kan bi na ama ebre wo si efiase edi eki o fidie mo an si no etinya twe edi akọ no mi takra Obrempong nana mi jawa mo akọ na ya na amanfo se hu hia won pa ja hwa won mo e wo park su ya public account committee su no wo mu nru 40 na parliament ho no wo mu do so pa 275
speaker ka ho 276 emudu do san na ebobo roko no na wan aba in fact wo job 600 ho no offices ne bi ho edundum nkane ho ana wa mo hyehyɛ ho agya wa mo num tea kakra de atwa wa mo aka na ba san na wa mo roko no te Obrempong da say ena say speaker ama eye alert say ene 21st obi a wo mra no obi eni wo kwan say obema no excuse impo the woni Ghana mpokra e wo say obo ho no timi ba be pie mi san say wa ma mo mre a ebre no ekọ nanim ansa impo ena wo san so aton saka e dia so mi anokai nanka bia ye ntofo nhia mu no edekọ so no eye committee room eno no ewo eye administration onom aside entimi amaso purposely hotel bia ehun tutuye ni appointment senior speakers and leaders ni ntimi available no and say but ana ebie mu so pokora no job 600 honom no ene honom ne ye mu offices obia honom ha okodi ni juma and sample ni bi obi bia we see honom aba be chamber so that the one who can no omoba but I hear me say na dom kuma no ye nse na nshom be brace and say dom kese no no ena ebio omoso ena omoye business of the day ye aban ono ena omoju omujuma dia ma abo aban no nti ye ko ba me say ya sa family no ye tay ni me ye ni komu pa eye dom kese no omoba na so say kan no enta ko say dumi no abo apan ntima eye dua say ye enche triu eye dom kese no mumoni adwuma na wo ka se wo abrochire kura nka by force se ja ubepie mu say ai mrasebejani a wo mo ache no Amsterdam de Hague wono so wo abrochire wono mo ye ne dey me chidi se no so be kan komo a ene we frɛ na fi adwumadi ase a wo eno komo beba process and say wo ye mrasebejani ene tie bia no se bo ne manfo ntitudie mu anu se no se enkai focus bi say etimi ma no hom ne so say na wo benya say wo say speaker of parliament ana say clerk eni a woda anu no ono ebetimi ni nsɛmfo ase na hyebeje fie no edi nkomo abra asemi fie ase no udi adanse say omo de nkrata beto monten so a eye clerk buta ana na se nkrata na se a omo chese omo ni eye speaker of parliament ekusu tipo ahye kwanya obetu ampas no manya vivid information edi asi eye Netherland ho no no nti no michidi se ne no ehun komo so ebepie mu ewo na hye de fia temi tibia no so me fan kan ye tete pe brencho na fi ye bovrem ewo by tasi mu a mo ni adwuma akwapa no kwafo kotena hoje ye na waja emfa sompa no hakatua no emfa ma why ebusia na na point cheku national and international reporter ene ne bon komo nti na wo monya kodru pe se ne ombe ye bill ne ho nkomo no sa agreement bi a bilateral agreement bi a wo mo ye between Luxembourg, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates and say da prono so NPA wo mo framework bi a no so propose a legal framework wo be ye ho adwuma ena electricity distribution participation private sector home komo bebre eno so mbeka ena nuclear power corporation no so so de be dedicated renewable energy authority ni nyina no se ebenya solar ena afi so wind energy development ewo mayimu ni nyina mbeka home komo na bibia atumi aye fine afi maritime ne won komo nyina so offenses bill ene de ka ho road traffic regulations ne ho komo nyina no ni nyina ka niam won be discuss ene no eho enti ma se bedwam ene won ko holiday a won maba I was saying to and some no so. Now, we call NPP Amanyoko ni mua. Wapanye payo odanketa odi so ni ma wonu ye Richard Enyagba. Now what they are two ja atrasa wonu kan komhye bi kan ya. Anka wanyi ni da se aban we betana konya so be popo nani. E de agu NPP Amanyoko na de hye so ma. Wo mo kasa bo akora wa kan de ahye wonu ye ma akyekyere wo mo nsa. Se bi odi agu wonu mo chi ate aduane ahyem so mo fa ngro manum. Wo se ne ho adwiri ni pa. Nanka ye hu ye yi. Se ko ba se ne ma wodo bi se kura ekoso na se aban woti akonya so na se watia mampanyi wo senka ahoharo so kura no baba kasa ne ehunu ba bia wugina na wo a wonya nwunu wo so a wonya hye ana motoro mo dwadwuma na wo ye de a ane ne be hadwene na wo basara mampanyi ye rojontromani ma ama se asem yi e wo senka wo baba kasa de afa ho dadada se anamotuo no anade hye na hyase a won mutuo na won motata MPP ade hye kyekyekyere won no anya de na mra kwan so na so wanyina mu no aso panyi no watwi nani
What it is a political witch hunt determined to silence the opposition and the rest of Ghanaians against any legitimate criticism that comes against the government. This, for me, is an effort to prevent accountability, to prevent the people from holding this government accountable. It's undemocratic. And President Mahama, I am shocked because none of these happenings, marries with his personality. None of these things marries with the things he said in opposition. So I am surprised if President Mahama is still the president of the republic. Things that are happening and he is the president of the country and silent about them is shocking. I was your way, Director of Communications, Dema NPP Amanyokono, Ora Richard Enyagba, and na Yatin Kane. And Semia and natural for Penny, Emma National Democratic Congress, NDC Amanyokono, Ora Fifi, Fiavi, Kwete, one also the abetu just say and Yano Creda and Samoa, NPP 4 Pesa, Woma Children, Woma de Swa, or Mampeni John Romani Mahama say, Openino, or Yeni Pebia, or Kani Pakasabua, Eshane Yem, Entia Banesen will be Becasesi and will be Entimi and Casa, and Fanny who knew a bra, Mamma Chini Pacrono. Ninkasa Mun Wadia too just say, O minor Emra, a woman. Dear Juma, and Sabi Menyashos will be a best soreke na was say, were being a no Casa said the eti, near see a baby kukuni pacron de Kowa bra. Nipacroning can be beer etiamra, and na se obi, nasum gie ne bambo, and a bibi at sa, na say, and na ora fifi, fiaviquete, etrim. We must appreciate them. Minority have to do. Minority has to do. Sometimes our friends tend to be a little bit too sensational in the way they approach things. We've been on this journey now since 1993. That's been quite a bit, and of course, it's still not a perfect journey. But I think as a country, we really have made a lot of progress. To say that a personality like John Mahama is somebody who literally is trying to, shall I call it, emasculate an opposition. To be honest, even the persona of John Mahama, people who have dealt closely with him. I can tell you, my own good friend, Finyamaki, who is the leader of the minority, in his heart knows that the persona of John Mahama is not a personality who will be trying to emasculate or prevent people from really expressing themselves. And what she and was saying at the two just say, I'm on your phone, a toda. Moncasa, you know, ya necessary, one more yashi ye pa, son say, I'm on your son, one more shall, woman, yes, and shall am on your seminal. Name Momsi a day as some ebequa costuye, as say ya would one in you, Makua, woman, ya shedda. I said to woman, you may dear no strong concora, beat say judicial services for. Now was she nano, Dom Kumano Bano, Denny, Alexander Fenyo Markin. Nen sama who will be a quacky can ye fast acute court judge you any near my who will be a was and tray you cra. Na among your summer the ancestry at the fort for a Emrano air canocranty a toda, and it may be a to say a jai na Emrano a juma. I think the law should always be sacred. The law should always be paramount. You see, sometimes in politics there's a feeling that just because we are playing politics, our voice is a voice that people are listening to. Sometimes we tend to believe that we become like something gods, that we cannot be touched simply because we have a political party behind us. But really, at the end of the day, I mean, we are not different from other individual Ghanaians. What applies to ordinary Ghanaians should not be changed when it comes to us in politics. So sometimes I kind of feel our friends tend to feel that, because we have political voices, we can be. But I don't think we should encourage that. The law must be the law. Ora Fifi Fiavi Kwete, one on a trophy opinion, Emma NDC Amanyuku. Yetwa Cassiano Eso. Now you go to Jinamu, our NPP, anyone more answer me. Na otu etwa munumuno ene na nsem na akwa bebre kwamba fo abranye me amofase a wono na ye NPP bunu mantam no wo mo pani pa ya wada won no se wo kwa kansem wanya asem o bia na wonte ye ya se wo kwa kansem bia mansem wo kan ye no wagu George hofi eno nti won mo chire ne kokoto a bia mpade chezo wo mane beli kura no kofi obesa koka bio tinya de obesa manako enti won kwose bia naifo akukum nye prosifo de nimpo bia naifo won kukum no won kwonkwose na won kokoto Wakono, none lawyer. Me am a bra. Or no vocal upon croma, or fancy the bimra sebeni, one and the animal. Anna, Ninchampe, Elcon and Nimki to be na cannon swap one or that and trainers who are my ganamu. Go for the board, one daily delegation, I'm 1 year, when I'm quiet, will be up on a wiggy, come
and one to honor. My Lord, I put it to you, and I object. I read to that. Now we read, now we are punching, now we are. What we can in area, you know. And I won't move motion. He said, Abranya Yonipa, and told him crowd betting me a cumbie. Abranya Nanoka can add when you depend who. And until quite to no money belly. Now, one woman answer me a AKOSUA to AKOSUA, near quarter Rebecca Biano, one by Jatu name, say one woman I was said about Puranchi, and then come over Crown Quatra, no more van cry. One was it be a night, now what say, oh wait, now Pom didn't some crown. I have something which is dead. One more Pier 72 movie, and now, near holiday, prosecution, you know, one more walk, I don't know. Deputy Attorney General, Doctor, Justice, Shrepside, what transit the 20 no debt. No one dead. We body 3 questions. No, say, my Lord, me new here. One more say, your mom were here, then me oppose you. Ain't you tempestuously? And judge, I didn't. Nabana she was a pine, yansa, and was a brand new coffee. One mano, Bailey. Now, Bailey, or there 3 one. 100,000 Ghana cedis. Nipa me no messan sign. One more time we are monfan coffee, no good in here, Adriane. Na be anya fine, and famano. And watch it. Now, what you mean be our uncle see idea. Now one fan of home coach say one can send be our near one be an entire munina fita and will be anka home. Now I one coach resa. 1 year pep and on a young for your pancroma. And Godfrey de Bois dame, one more da pin pennyasi. Say why anasa at the amount and many more can say, Quamba for Branye, walk shra. Naja or bepe pubi a good one. No, there could go so many daddy watch that. Naja, what's now what you mean to be our free one. Baba, press for na catch it. I was the idea headquarters. No, Baba, Jan watch at Rob's Aja 1 year, then some year, 1 year, she. Now, if you want the at now, because he said, Quat Rebecca's seminal, I feel you were dear. I was sorry your call and some for mu. Now, I think him you don't 2019. Sabrani wona afena ne yesi January mo kura foforo enti January 4th 2019 and Bank of Ghana and Dr. Ernest Addison sabrani mu opanyina no wote akonya so Bank of Ghana governor no wode eba ye trust GN Bank Limited sasia no o hwemu a oye Savings and Loans Company Limited nam so nti eni tumi krata ye kita no no wo mo ba baje ni nyina no yese ene nhyehyɛ bi ade a enamra kwaso anase mponanioma nkɔ nim na wo hwem kura no afri 2018 2019 de ba no ye wo siakra bia wo do no a ho no Bank of Ghana ede won mo sa atoto won mo tumi krata no so wo mo keka do no a bobo ma ne be ye Consolidated Banks ene ade ya Dr. Pakosi Indium na ne bank eka ho ye no ye GN Bank a ye ka ho asemi na asam de ba ye a ekopie mo court no sa abra no a won mo general license different nsam wo no na 2019 August 16th na se osanabo som de to so dunsia afempim yenu ene dunkuno ekoba no sa no yewura Pakosi Indium yasa da bi wanti yase sasa wo hwem kura no a sempo ni sika botena wodidi djuma ene hwa sene eduruma bi ya na Ghana ban eka se koba no se sika kura bia no kura no wo mo nyoma bi wo mo boka e wo kwa bi so a wo mo ntimi mpagya bank no e ma no ntimi nyina ne naso ntie wase keka bi bomu no eno no kura po no sene aban ne paso wo faso na wonni die no enye ne kwa so a enti wo mo ante yase wo mo tabiri asem de ko High Court e ma Accra High Court nso tena asem no so no wo mo Dr. Pakosi Indium chese ne license and ne nyoma adifreni nsem a asem na twetwere ba ho a free 2019 e wo mu about 2024 e ma wo yese wo de asem do kwa appeal ama appeal court nso aka bia ma na sanse nei yese wo de asem kwa court na se wankasa wo bonyo so court di asem ne wi a wotimi sa de kwa appeal ma asem no yese nso ka ne ye hwane biem enti wo basa nso de akono apem no apusu ne mu ahwese anyambi obekene kankan ya na enei na babada dwase Court of Appeal one matena asem no so one matena so a ba sabejeko ana etena asem no so ya won mo hweye se wo bedi na wode ne frenchim amanuoma nyinata akoyi enei temuafo panyi ade ba e kiro se to me krata won mo gye ade free GN Bank won mo nsem wo no yensa na ne kire emfama wo mo kiro se won mo license no a ya gye ye no yensa mo akire emfa won mo ade emfama wo mo afei court no kire se asenie no a High Court edi ye ene se ne ye ofa so wodi no no enuoma bi wo no mo answer da entwa yie
ɛwɔ ne kwan so nam so nti no ɛkɔɔto na bɔ saa case ni nyinaa to agu a ɛnɛyi wahyɛ sɛ tumi krataa no a ne kita GN Bank a na Dr. Pakosi Indium wɔde ɛyɛ adwuma no yɛnsa na nnadeɛ ɛmfama na ne kyene yada wɔnsan so ɛnkɔyɛ n'adwuma wayi ɛyɛ asɛm a Court of Appeal ɛne ne kyene yada wɔde apiegya. Yeka was SOMPA 106.5 FM across so enie ye toa kasebo no eso e won semfoforo emu Railway Workers Union e na ebo ntreni se nyame yadom abanya nhye no wantua wo mo ka bosumi awie ye de a ene no wo mo de wo makade nyina begu hor ma ye kyerɛkyerɛnkyerɛnkyɛ e di etia aban no wo mo se bosumi edu ba ko ne ye kyire ni wo ma kwanya wo mo ko bi a transport ministry no wo ma pasem bi aka e de akyerɛ wo mo so e da se ye behwe ne etua mo ka no wo se wo mo se 2024 ebesi 2025 saa bere no fi October bere no mu abesi saa time yi wo matimi awai eka no so bi die nanso enyi na no wo matua dodo no na da so wo mu a wo mo nya bi kura no wo mo de ahwe wo mabusuafo na wo mo ko bi a na transport ministry no apa asem de bi aka gu wo maso no madan wo mo ho no wo mo ko nanso de aba beto mu sesi ayi die wo mo ma wo mo akopem bosomi awie ye se bosomi ni wu na se transport ministry na aban anhye na railway workers ye ntua wo mo kade a ene na de eba no agi aban panyina wo kyerɔkyerɔ edima ekuo no eye Benjamin Esuman. The remaining, that means the 10 million is now coming to add up to the remaining balance at the Ministry of Transport. So if you are paying 6, it will be 5. We want to have a dialogue with him. He has to call us, we sit down. Then we know, maybe in his own, he truncated the service without me knowing. But it's a fair idea that we sit down and also let our workers know what is going on. So, politicians, this is not the first time they said when you started this actions, they gave us some date and it kept like 6 months and over before the money came. So this doesn't mean that we are still saying that we need this, if 6 months has been released, should be paid to us by 31st May. Eni a woti ye eye Benjamin Esuman wono ene General Secretary Emma Railway Workers Union. Yentu akase no so ewa pomden semmu. Yesi ade bi aba, ye fe no Hunter virus. Na we no anya Hunter no a wo ko wura mbofo ni bi nya no bia o. We ya ade virus o tese wo keka bomu pa. Sa moamoa na wo mo ekum nipa no ebia na we tese Ebola nua. Na we no de yesi nkura ena de ba. Se Ebola kwa de omsi nkusie. No kwa de wati nwuram. Nkura so de wo fie. Na eno na Penny a wano eya pomden penny pa ya wada no Wodoma Central mensi no emu ye wada ne okonka wade atoja no wacha se Ghana fo bebre nhyɛ da anima de kode e fe na Hunter virus no na waje bre pa ene ya ma ne boni ko kumensa abrampa abonkomo a kyerɛkyerɛ de a ye fe na Hunter virus no ma kyerɛ no Emma Africa, Yakase, and you say, you press the panic button as of now. And say, oh, you are any history now, even by Africa, that basically what the North and Eastern America, Argentina, Mohonum, Asia, Mohonum, like at least good dance, and as in Kurana, Mahona, or Wapan. Now, Yenisa are infected incredibly Africa because they are omitting and transmitted their Ediba. The only way Africa for now was careful, saying, you say, or more, or move to Quibia, the various points of entry. You know, they come by air, by sea, and also by land. In America, the signals are coming and painful. At least amount for air bomb, any proper screening, or more than that, but intensify any pair back now or more do signs and symptoms, and immediately we will quarantine them and then we observe them over a period. Now say, especially so mobile, we will say keen about the crew, sober type of ship and other type of play on the but yes, you will be able to limit man-to-man transmission of the Hunter virus. Daniel Konka announce wa o de ahwenkura omo Argentina o mi si dem ba Ghana wo ba dem kura ba e na wonu mo ba nyina so e se ehwe omo bag mu se bia kura ba bia nkwahye ba bia o be ba de abewo e wa ha se bia o ba bedi omo ho kura cheese no mu di aha oba menkene ni body ya bi kura no abewu kwan so wo wie no wo de kokobi to aso sei a chassis na it's normal mitiam ya bia ebi on mana awo egu kakra o na we ejuma kwa no abeg bi krampo na wapo no muscle so to Philippines kakra na ko ne nimu no utilinya da stroke da sena se bia wiyam ha o kakra ka se bia o feel so person feel bi on ma wiyam timishi anaso tinya diarrhea wiyam timiyo ya na we viral infection just like any virus HIV and TB can only manage you based on symptoms but ko ne nimu no
yansum ntema utimi ebledi through the nose and the mouth unya chest pains after ohumia insisi so timi eledi to other kidney failures enya ayaresa amount manzi bia nipa du enya bi na se yanso anu ntema at least 50% and enu de ebetimi efi we ye kokobo no sade ye wobo no na won sa kire okra odi kan kakra na wo kire kwan afa so ba ne ne nipa anya ne ade na wonya abre pa ehode no de fa ni ani se ne ode fa adwaye no aha no wo kire mu sei antivirus yare a nkura na de ba na nipa ebetime nya bia na ya ba into contact with nkura na da say omubini anasa obujonso anasa any droppings from them do say bia ye home akoemu anasa ko kan ya no a etininya sa antivirus nti enya wi na ba nipa so no dia kwan ya me ma won say bia me no ba into close contact for a prolonged period of time and so meet me the amount to say me no share fluids coughing and I also may share with you over a prolonged period of time. No, it's virus. And then I'm for saying to you, no, we didn't one bad day, so I'm way close to pound. Edruana, you me through me, on baboon from Bar, no, so 1 to 1 coronavirus by an amount for a lockdown. I told to baby in Nana. Now, so didn't you know, I had the been Yandra, and my empress the red button is here. Now I'm going to and panic beer. Daniel Kunka, the man central. Man sitting in a penny concert for that Pomdiano, and on your money bunny, Quacumansa Brampa, a boss uncle boy. I walk on the Cornwall Central Regional Director, the Mar NHIS, a yo rock or Joseph Thompson. Now a penny, the bar at free primary health care noa, Ghana buying at Yabano, and Yasabia, a baba becha NHIS in Nemo mono a baba shimukina, na a year Jumakro, na a boakram poma, Yenuanama womuni be an umpire sabia, Chesayarishano, a yet the to me at the Amawonum. Now a drop and ye power one nine a quo, a year chifu praso a jum, now one near Jerry 4 man, a Macodim como, a share 1 more pomade, sending your milk 2 woman for Cahono, and no dear Sami at 2 Jassy. Yes, you say, and I have free primary health care. No, and then also, let you show me, you also, let you show me, also, I was so a friend of hypertension, now, if you want to also KODIE, I say, and you know, a year and come on, dear, a national health insurance, any free primary health care, a calmable, Nayama, a summer, a sungana for our I free primary health care, no, dear, let's just say, we didn't see a and sign up the kind. Na and what you know on when for Patrick Fiabla a year this year what you for him my lower denture men cinema one also the kakra et was to see. I was your way, I did see ya one watch you fu, man, a lower than sharp men cinema and not yet turning car. Now watch your and Simo at the tray no. Time her bomber's char, a year a dupa, a busia win a beer, a babo ye papa, a busia and chamfray. Was a one will be a damn malaria at show, a docro palma, what your baby and ya. Shas over your time her bomber's chabi, not one on more, a buoni pediani ye papa, a mapum dino, a sippy, a sitter, a fay, a sound so a bow. Ama aduane wutumi di wo no wa se wuro asa wo edewo a wo baby a anye no saade ne nyina firi wo so ama wutumi towo every time heba mesha na sam ane ye ka no bomode aso baba wuram wo leading shops ahoto mo wo kwa onsa ebeka bi bibia ne afram panyimfo e 0244 417669 0244 417669 kasa natural mineral water ni eyensu krogen party ase word engagement outdoor na yie no aye kasa natural mineral water wonum nso ayanum nsupa enum nso a bibia wo mu ebewie kyerebe ha wadwene ebe wakofa typhoid ne yefunu yade ne yade nka yade abrawo
Kasa natural mineral water. De yagia tumu taifa hiya akra. Frey 0206 469 430 0206 469 430. Hajia special foods ni yatamoso ani asore bankuni tilapia na ana okro soup na opetioza fiwache jollof rice fried rice konkonte apeprensa Hajia special foods na ncha na obenya bi wo delivery kwa babia anopa no nwotwe kopemenu no nwotwe empemu na waklosi Facebook ube hono TikTok Instagram ni nyina wo ginam 0246359921 0246359921 Weso ni yegina ye dan hotel ye ba de akachire no ye rebeto so me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time eba me hye ya me kan se yi ba kun ani wayi me ensei bra sanya time eba me hya esi agimi ni me fiefo enya de abako ebe so yen we de udi se ofa ni nyina time eba me hya me kasa me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba me hya enya anu ku de na nu moto a wontimi ani die no time eba me hya duo no ena ye ma wo oba a wafa afuo de wo ma akoda no fo ene akoda woni fie dumienu entimi nim aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o peta me ba me hye enu dudu etu a fo ani hye KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na akọ junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em 0244417669 ayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA age adwadwe nkratwe yi atu defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abasobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nkoa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni faso wo fama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo me sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Onyankopon di fa wasra no ewiye brim. Enam ne nsaso ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We no butai teacher SOMPA First Service. Ewo homaye enye TV program keke. Eye bra osro ni asasi hia. Eye bro Onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo hu hoda eye dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsia fa woda ni na share radensa na erade beye. TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa mpa ebusuan yedamo ase yetoa ensem no eso Franka Tuni Emma NPP amanyuko no eye Alhaji Mahmoud Bawumia na wode kokobwa kwa ma amanyuko na chitafo ne wo do party ni se sesei enye bra ye kasatwi ye ho na wo mo kan sam ebetime dentitimu ne papamu aba amanyuko no sesei ade eze wo mo ye nyina ne se wo mbeka mo habo maboaboa
nneɛma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ 2028 no nkonimdie ebetimi akɔ ediama amanyuku NPP na wɔsen hyehyɛ ahodoɔ pii ɛna wɔn mu di gu akwan a wɔn mu hwɛ anim sɛ party akyitaafoɔ no nso ɛbɛsom akoma pɛ mu. We have finished the presidential crime, and therefore, as I have been saying, and as I will continue to say, I don't see any faction amongst us. I only see the MP, don't see a Canadian, the one faction, don't see a Brian Campbell faction, don't see a Canadian faction. We are all one together. So I want to promise you that I will not be in a situation where I'm going to push for the removal of any MP involved in any support. I'll never do it. I'll not do it. And nobody will do that in my name here. Dr. Mahmoud Bawumia wono eye Frankatuni Emma NPP amyoko nene enyukuti. Afi yamfa flight number 106.5 na yenko amanone na we krade yekọ alata heya. Na anumu ho na wotwe mu na alata wa mu Supreme Court no kwa asetena. Emma kane soafo a na ono na hwe enyinamso ewo ho eya heya anka bia yamfa na se energy former energy minister bia fa na se bia Peter Mewu so na former ono se former sa ana se bia nka Jonjina po efiri so na nka bia wono ana se bia kwamna donko wo mu bia o de fa na sa xx fo no na no na papa yi wo mu ahwe na kire akwan ahwe na wo mu hu no na court ne kwa asetena no wo ye se wo mu fa ne nko to afiase mfinhye aduoso num 75 years the money a why nyina ne se why money laundering na no sika ewo mu no 33.8 billion naira ni bia o de ko me of akrom dollars no a 24.65 million dollars ba akufo wo mu so wo mu dwene ho a they can't think far anu nti papa won ko dem 75 years your friend no sale maman na eba ye wo mu hu na kira kwan no tesi ya me no ka say Nigeria for omu yoko omu de na friend no Economic and Financial Crime Office peni oda no your friend no Ola Olukede oya Ghana han ko ewemu acha waso omu akwache no chi a omu ache no wo kọ afiase mfinhye aduoso num 75 years wo firi mu fia ade your friend say money laundering wonye bibio da na kwa wo ko enyina no amanfo si eni we de omo ya de o mama no ma chimni eni say we de wo mo bo Nigeria for by pass say money laundering no atraso Nigeria crime say won be back Ghana ha say Ghana for class wo mpe omo for ma de eni wo ma kwachi papa yi sale mama 75 years akwa to si wo ngotwa san say sika ewo mu no 33.8 billion won de ne ko court no wa ma ena court wa hye say ongodem 75 no ena iyokofo ewo Nigeria for akwachi no a baby anu wote pa wo mitimi bu epono akwachi no na anya asem kuma awusu awaso ne yegina yoden sam ne nyina esi ensam wodo a yede bra mo wiabre no de yede mo akote no bi ayese committee a one mo etna branch of France Charles Amisa ne report no ho ye hwehwemu no wabanyi pa no wada no de abase wo hwehwemu no na eye frenchim saranso ene yede som se ebusua wo mo de hye ene Charles Amisa yi wo mo de resabia miensa epie ye ewo committee no report no akokota wo mo age 20 million Ghana cedis aban ye so de ne ma ye wa South Africa Ghana for no be say aha otwe bo man mu ne ya wo mo hyase akura no mo ye home preparation ya na so aban say wato ne boss kakra san say enkratasem bi ne mrasem bi a enkoyi ntia Yewra Richard Ahiagbade abase ne ho adwire no pa sa ne yekoso se ye cheche MPP adehye no Yewra Mahama enka ho hwe arakosam bi asie ya kwanhia ewo wenchi so bi nso kwan so ama nipa baako ahwere ne nkwa afoforo bi nso eprepra enam rashiro jamfo wo mo ko akwama no wan aba wo mo ba ya nso a plenary ho de wo mo nya nuru ho wo mo office na no ponche kudi mu nchire mu breye sanso na court of appeal nso adiaba atrasa GN Savings and Loans ya eno ya doctor pa kwasi indium no dia no license no omosa adiama no biu Sarah na NDC amnyoko no nso ede ato dwa se nye no kreda so omampani John Dramani Mahama akana no atum ewo ne yekoso ya one person will be ebe kanasem abronya nya bill 100,000 Ghana cedis two sureties se won ko fie no ko di na yere aduane ye wie ne yeja ho esan call alata ekwafa papa ye se why money laundering 33.8 billion naira how the $1 no mu abuburu ja wo mo kane so afo hwa nyinam enkwa maso sale maman
One got almost 75 years no. You go for a war Nigeria for say now ateta baby. One more question man ko 75. Na ebika were mo no yetena se ereba so mo sa wi pam to beka se boye ne a mo no yede hye na wi abre no ayeme AKOSUA AGYEIWAA KODIE boaten mene Adwoa Asare enafi Odoman kuma chiame Obrempong nana kwaku ampoma 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho e ya yare sabia yare bia wutimi de